106.3 FM Otienka Sempa 94.7 in Shra 104.5 FM. Ebra so man Ghana mu nsema hodo ene de nam don hwe ba kon be somwa mo afili ensema de bro na ba ne se bi wom na ya oda mesra ma yonko hunu se wo feel something se ba ne sa na de ne pem wa no wa ye eba ne se ya oda ne bom se de esi wura wo na nsem ni bi wa ya nwa wo se aso wo Italy wo se mama mia ne wura na ntumi nya ho hwe a e simple peja na hwe wiem sa ba na ni mienu chinchin left right no what try no ko wiem no count to adwem no watem wai no obi ahunu se wo Kasiebo no wa fi ne ma ba ne say ya de bro so eno ya simple ene ya wotiatem bodio yeah bodio yeah Anyumen sama de ba de akwete wo mu abi ene se wo mu ekra ne ma free amana ne fa so hyengina bia tema pot wo mu ebu afu pa se saban se wo de city ene ba de a wo mu so ayekra do wo be magana fo hunu se aban na de ba ye Ghana fo betua free SHS eyen hihye ya aban de aba na Ghana mampani na na arodanko akufuado e kire mu se ekwan ya Ghana ha fam musika yenya no bia be fa so adibie ene se obetwa sika ne bie no de awura mu ene afie bia krachi ni bebem eso mfa so ni bia Enyumre ye bebo awura mu na ya hwe opani wa bin wo bambo ho nsemu ene wo kasa se eye ne ya pa so man Ghana obi eye tietia se na job rimpon a se wontumi ko police ana se soja wase sa na tie de amamu nyi wo muto bie we na nyi wo muto wo kina Jesus ade no not Anyway ye bo awura mu ni akwakohwe de ntia etesa ya de ani be kira blekuma man hia na fe afuman mpotam ho de afiri obani o manfo ho da no da wo ye kire se wo no akwanye ntimpani antie se de o mo bontre ne se ne sa na be ye de a ye beto so mienu no chese won to abakora abato obrim ewiase nyina aguso hwafa efa ensa ye hohoro ho no na Dr. Penny bi din nsem atodwa se nsa hohoro de ho hia pa de true no wa ye wadwen se bi a woni wo ba kompa so agora bi na wo yese wo do nsa no be di eye Christopher no ho agora so hwe hunu se wo nsa no fan and this yamanyokuo won kra to mu na efa wo mu wato din propaganda secretary wasesa no iron communications na maami Anita de so kire se sansesan ya ba ye no amane so mo to nkra enko ba bia amwa ye bebo awura mu ni akohwa kai fie da no ye di kosua ho nkomo a doctor fo bi kire se enye nokre se kosua ya kye wodi ne pofo ye posen o mo se kosua ye pa na enwumre ye behwe said the angles no etiwa Kasiebo mu when nsema awdo pi ene aboa no anwumre de besom wo se Adom no nsia Kasiebo akwatre kwa show boy won hwehwe na ya de som wo ye me Kofi Adomah Nwanwanii na nankrato hene the one anwumre mene Obiri Yeboah Fentemfrem eba ne se ukoto obi no otie news na ka chen so omie ne kase omie a de pre na beti na ye ne hello ko nie Hello, Koni, yeah. Yesha Kasiebo na se afri so hyengina bia na de tie ne abade hyehyeye eba na nhyehyeye no hwe ne na ese hyase ema won ekoyi niema efa so hyengina bia hodo no wo metumi adi san hyehyeye so pepepe o hwe nhyehyeye no sade tie no a na jese ne tofa bom nyina ene se wo krade efri broni man so na eba amagana ye man so a eba ansa na ebeduru hakora no o na jesa na muntu ese tu nyina no akọ ama de kro no a eba no porto kwa wo di free anaso man a wo to di free ye no wo mu atu ho anamo ama chese eho sika esese utua wa Ghana ha no uduru anya na be chese o
mekoto na ne boye sei anase ho nkrata ni da bi bia efri no a se efri America portofo na wo se broni so wanta ni ntro no waboa ni nyina no wadi kan kora de adi wanim kan dada nti wo mra no de opa krata wo fro bra wo fa mra na kese aban ekura correct one no se be na obi wo koto ade na 10 wo ba wase meto no 2 na kese aban no aboka to ahodo ese agye no yentumi anye no wo mu be hya ase na afa ne ehwo na muntu na tumi akoyi pa na sa city ani ena wo mu aye adwuma ewo so hyengina bia ne titru tema wo mu adwa live pa se wo mu atese eba na de ha wo mu kase pa ewo mu ne se ba aban se ade kro no a wo de trake sa nkrata ahodo a ese beduru Ghana ha me ehunu sampa ade na wo de ba no wo mu aban fa so mbe kan nsem foforo bia bra asem ne ekrogen no yase ho ka bia baba bia no sa ka go tracking note no wo importer no sa ka beba wo ho enam so ama wo mu chese se ba ne sa nso de a kana ba ya sa de na eso moton a wo mu nso de behim na chese be ma ne mabo aye den wo bekwa buso kan spare parts na chese ne ehuru kosoro na executive secretary Emma Export and Importers Association Asaki Aringobit and watch us say wo mu sre sa abanya ntie na wo ye na so de den wo de sa di ba city no wo mu nso betu wo mu hofo any frustration that any harassment that any importer will go through, that any payment that any importer will do, will pass it on to the final consumer. And the ordinary Ghanaians will pay the price. Because nobody is ready to, instead of, when we are talking about the ease of doing business in the country, you came in less than 2 years, policies that we asked your predecessor to stop it, actually was stopped during John Mama time. GCAP was stopped during John Mama time. Tax stamp was stopped during John Mama time. You came less than two years in office and you are implementing everything haphazardly without even, you who even campaign, you who even came to us tell that before anything you will consult business forum, business community. Today you are doing things differently. They should ask themselves that what sent the NDC to opposition safely can apply to them. Asaki Aringobit na otene no na ye free Aringobit ho na ye say da bia asemi yempenhemu Commissioner General Customs GRA ho no Ghana Revenue Authority Obani Isaac Crensel and watch say what it say wo mu ekra ne maba ne nyina wo mu sun ne say ebema niema no to ese wo mu tua na akosoro wo ka say enyade a CTN ede ka foforo bia ebeka omanfo ho eni nti wo mu yemu ahwehwe wo mu ne nyina no womo ema omakoma ntofom. With the traders, what has happened is that we are able to identify those traders who are going to go through the CTN, and you are going ahead to write to them. So we look at the statistics. About 5% of the traders are going to go through the CTN, and they bring in about 65% of the containers into this country, or in effect 65% of the CIF. The 95% brings about 35%. So the 95% of the traders are not going to go through the CTN. So it means there will not be any quota, there will not be any code, they are not going to go through any restrictions. They are going to do their business as usual. Another resistance was with respect to charges or fees. We told them that government is not going to charge them any fees. And I repeat, government is not going to charge them any fees. So as I speak, we have not had any resistance coming from the traders. Enti Eja Crensel Isaac na wotene no Commissioner General Customs ewo GRA na wote se o chiemu nti no CTN ne tofa bomu ne se de ka obete ase nyina ne se makwa akoto ade no efri amana ne meduru tamaso hye nyina bia ye hwe ade na meto ye no ne bo a mede to no wo ho ne agina so ade amawoto na ebi wo ho a obeduru no hwe na ade no ne bo na eden bebre no a otumi ka se obi otone tan ya wo se o meto ne wan na kese ahwe wan no so de ama no so to pepepe na se de omo ye no to ade no an port ho no efri aba no an wo mo adi kan kankama no wo mo yi aban so tede da he kan no de ba no bo adi o 75,000 ti wonu an ko kan chan 30,000 say kata na di kan badada na kese no de 75 original no de ama ho tax na kese no an no na we no wo hwe aba ma aban no anya sika na nso tietie mu ai say portofo no they no happy too much then so the woman the agina so kese pa na se
o de sa ban be sa akora no a wo mu atese sa ntɛ na wo bedi no wo bɛbɔ ka bi na ka no wo ba wo begu wo mu so enti wo mu so wo mpene so no GRA fo so ba bonten sɛ wo mfa ka bi anwu wo mu so frenchim no a no mpɛ so wo yɛ ade no ti asɛm ne de say I hear something which is there ya koyanim Ghana mampani nana adodanko akufu ado ochima piesie bema boada wono na ekasai wose Ghana fam ngo yenya ye no e mani nyina dia enti se yeto amfaso oba ye nyina ne yechedie sa bre infrinchia mpinu eni du nwatwe akon masika otwaye pepe ahana ye duonum numachiri ponkron 455.9 million Ghana cedis eye sika watwa ni nyina fam ngo kakra yenyen ye tonton ane ate se obia nkonto asusuku kwanhyehyɛ free SHS no yemfa nkowuram eno ne kwampa Ghana ni bia sika ye cha ne nsa beka bie esanse ye kase yi akwan anya babia ne beyi akwan koduro ye kosisi suku adan anya babia ne bibekɔ na mmom se kase fie bia krachi ni mramu dia efu ene obia kɔ bi wi a obenya ho akwanya mampani se o ka kyerɛ Ghana se obekɔ so a na fam musika no enwumasua wode awuram se de beya Ghana ni bia obenya so mfa so. Countries that have benefited immensely from their oil and gas resources are those that implemented policies to accelerate value addition activities in their economies through the development of forward and backward linkages and by investing oil revenues in strategic social and economic programs. My government is following suit. We're using our oil revenues to create assets and not waste it on consumption and the accumulation of debt. That is why we're investing revenues from oil in one of the most ambitious social programs of our country's history. That is the free senior high school policy. In the 2018 budget, 459 million Ghana cedis of petroleum revenues was allocated to the free SHS program. Free SHS is ensuring that our oil revenues are being equitably distributed to the people. Mampani dina sam esani abafo no se ade a bebo o ma bia daache ene se nkwada ye de ngumasu amapa ehye wonu mu ni abo mo ka se de be ya omba benyina ye pani pesan se mpani se enkokora won to san komrante ediem na no anso ne aban bia o wani suade hunu na ne suade hunu opeso ye edeboa eno nti wono so gina bra ne so beboa ama nkwada wono ngumasu agina so a na se kina bi mpani ni ho ankwada no beso mu akoso wo se ehon so behia biom sa wo man kwan ya fa so afem yenya no yebekɔ so apɛ bi aka ho ne atudodo mu ne atudodo mu sa no a ɛno ba me sika na konkan ne ba sa nso nhyehyɛ yebeboa ama obi bia komu adwono no yenya na dodo ɛwɔ man yi. Investing in our children and in the future of our country is the most appropriate investment any government can make, and we are fully committed to continuing on this path. In 2017 and 2018, the first 2 years of the implementation of the policy, 270,000 more students have entered senior high school than they would otherwise have done prior to the policy. Chairperson, if we are to sustain and broaden the scope of our social interventions that rely on petroleum revenues, we must consciously work to increase crude oil production. With the last discovery, the last exploration well drilled in 2014, it is obvious that the pace of oil exploration has slowed considerably. Given that production is taking place at a faster rate than reserves are being added, we need to reverse this state of affairs immediately, especially in today's oil market environment where crude oil prices are in the $70 to $80 per barrel range. With the resolution of the maritime boundary dispute with Côte d'Ivoire and the prevailing transparent regime for allocating petroleum rights, many opportunities now exist for us to reverse the slow pace of oil exploration. Yane yanuanum ebohye beja afọ kwatwe manso ni nyina fa kwan ye befa so fam asase apie mu abebe ye dia ebim de ebe mu sabra na manso no koso na kwan ye fa so yenya fam na se wo fam sabre de abeye de wo se ye ntem so se de ebe ya dodo mu ada yensa ebeka na sika ewo mu a yenya no
yɛde so ɔman n'ase wɔ nwoma suam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwadaa no daakye wɔnom daakye ɛbɛkɔ so Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo ɔkyema piesie bɛma boada ne ne ɛna ɔteyɛ no nana ma no ka sɛ oborɔfo no okɔ aburokyire bɛ wasen ayiri mu wa hu sɛ much of the difficulties na sen aba yɛtiri mpo na ɛyɛ sɛ wɔmfa French na anwɔ no egu so ɛwɔ Kasiebo no. Hi, this is New York University Journalism 2014 reporting Africa with Adom FM. Mudienya yetie. Mudienya yetie. Adom FM, Mudienya yetie. Adom FM, Mudienya yetie. Abrofo na sample so maye no. Ye de ne yetie. Ye to Kasiebo no eso. Nyankopon bo nipa no onim sɛ de osiye obia nti ade bi da fam na mefa na edukumi bɛfa agya me fi sɛ wo ben fam kyɛn me sanso ɛna ade bi wɔ soro na mefa mɛfa agya no onnu hɔ ntam saa obia ne de na nhwɛmu kra kyerɛ sɛ ya yɛwa no yenyi a ne yemu ako a entete afɔ no wo munyi kyɛ papa wo behunu bɛfi so onyi yɛ suru wanyi apu a asrewa de ni bi hunu a kyɛ sɛ nutrients nko a no de nam ene bi pepepe na aka ntete no na nke yekɔko a bebrenu anu bo sɛ ne kon wɔtwe ne tenten wa hunu sɛ natamfo ba enwura no mu opagya ne tikakra bi ohunu chichichichichi eno achi no ofuru dua kora no ɔsan hunu akyire mmɔ tina yɛfa wo tenten yɛde wafkɔ bambo adwuma no mu sɛ yɛ posio sɛ yɛ soja o na eno na wiase kɔ n'anim a akɔduru sɛ obehunu obi ketekete so ne nim de ɔwɔ ne sɛ do besia miatuo ne ade no ɛho hia sɛ obese aka sɛ bia oyɛ kwatia peace ana sɛ oyɛ kapopo sɛ de aka ntete ne aka no nti wontumi emfa no nkɔ bambo adwuma no da bi opani ba kɔ de asɛm ya todwa sɛ nya de na nigi saa de no ne no ɛna wɔm a etia ɛwɔ ɔman Ghana mu wɔm de atodwa sɛ wɔm srɛsa aban anhwɛ yie na wɔntwa saa mmerɛ no amma kwan am yamfa mu wɔ bambo adwuma no mu a ne ne mo nsi wɔm nkyɛn kora so ba bɛgye to na asɛm ikɔfa ba nyina deputy chairman Defense and Interior Committee Parliament ono anso san mrahwe dwene mamfo manhia north eja kwale so usa mankwa no wakyerɛ sɛ senti sɛ wobɛka so obi wo tie nti me wa wobɛhwɛ na tete anso na dwene mu dɔkora kyɛn dogo latrechi a kyerɛ sɛ no hunu no atententententen so hwi ni kotreyem ti short fo no yɛm wɔ mo kwan no mo nhwɛ bo man Ghana bambo so no wɔ mo sɛ no wɔ miatuo no kwatia tan this particular requirement, a height requirement, no, highly discriminatory. The bread to see it may reviews provisions, no. They are inconsistent and also repugnant with the laws of this country because we are talking about social justice. We are talking about say equality before the law. Na Kokoba say, me ma qualify, ma bo me homo so when me twa also twa me ho den me ni defect dia na se fa nipa a o ma ba be boa o man no na o person che se bi me ye TNT me de se adwuma no me ye bi enye ya ayu bi mfe ye hia 10 gram anya bia ye long job ana honorable me no ya adwen pa we nko de moment etia no kwan no wo nso nya bi omu se omu weden kro twa wo hwe ho a ohunu se yes wasaw pa futuro bi ba ho no enya agro na no na ya ba ma eke tola wo che se wono wo ye adwuma pa na wonya bambo ankobeye wonya posia na se soja ankobeye pa ensure nyina mu wokope omu oduru ho a na omu da fom twe he wo be den wonya duru ho oye attention wo pagya ne sane de call so obehu anu omu da fom wo mo sre no a obisa sa de ho se a won qualify omutumi hye da kora kofa ade na de check height no obisa no wo dakota a che se o hwe ade no na no ti we de wo sre sa mra ne sa ne nte sa mo obia nsiri nchen tin no se tax identification mo maji wo mu bi fi se ye yi wo mu afiri mu wo so no se wo kan brofo kora che na nado brofo pay wo wi ne wi so kwa ye se ne brofo ne ye pe tenten my bia wuti mu aye the tax and teacher my na me ni se tax na gigi no ya gigi for attention for nko a ye ni ntia for yakem na me wuji misika e de o my ye na for my ni mu security for na mo mbobo o my no ho ba ya na no de obegira bo tia ka je se wo pe nipa wo so wa iti bi misika na mo gigi ze mo de ye tax no ana mo di ye o my ni ye no se de patentin ne betenam e di misika ni bi
na me de matemo abla me nya bi nie me de me ka kira ba ne say ene say ba tax de dia dia wonyi ntia for mfiri ne mmom wonka na mansan nyina ante say tie ni bi afoka mo ntuaka because me nya Africa free say kripo kwa da braka e be jimsika sa misika de bi to fuel na ba waji tax free fuel for ite mi misika na nado na say kro be president what say na nado ne bro for de ne bro for say me ka say me na nado president Mr. President His Excellency I'm surely say my body na na ya ka say me His Excellency nyina say enka bro for e bi a me de ekwa de say no me te bro for pa na enso na me say me tie enti no me kwa ba eduma bi e ma ye mfa me enso me te bro for ni ma twere ni ma kenkan Yola any de aye na very simple o man pani say won wa pi so be o man pani say one na commander in chief of the Ghana nyina bambo ni nyina one da no tupa prayer na be president we so be da wo mu nyina na je say ne o na akono but asem ne no kre say obeka say obi tenten anase ne TNT no we yina free adwuma bi na ya na ha adwen pa na awura wo hwe no na nka ne da yeso nyina ne se obeye obi a bambo adwuma we ne ho be wura mu pa nanso yese wotia wakoye no wo ye da no okokora no wo hyemoku ehye da jani tino pa tenten sanko benya hat kakra ka ho oduru ho still wo mo chake ye no wo mo se won sinimu ti wo manfa na nkwa masese wadna ere ho abetna nsentwe adwuma mu kabelo de papa se me film kola bem nyina na me pese me ko military mu omo uniform the way omo yo ma de na me fe banyame ando me growing up me say me nyidu baby ana me kai nti omo a na me wo wase omo nyina no abepa me omo military age height at disqualify me nti so omo review na say yeah on the average height no why 80 no ye be kom dia peniachi papa kameko no kwase no meko ti a reviewer anko beko na no wutie honorable nchemu achie wade ma ya wase de ha no kra ne se eba ne sa na ya se wo man Ghana se hwe bia obi afiri ni ade no obo se bi mu nchi no wo mu ye ntentia tina se yi wo mu afirim na wo mu a wo mu de dogodogo biribi atenten no wo mu nko a na ekoba mba adwumanum na che se ebi mu wo ho a ye yi wo mu afirim that case it is not good ti ye hwe ni ntwam ye mu obi akwan no wo wen Ghana Adom 106.3 FM Suni Kasiebo no Naket said ya tie no ane de ema wo Asante mantam ye nhira 104.5 affiliate de oso mai muni ama no ne obi agibi ya de dawro no a na yebo ya de ani e kire ablekumane ne mpotemu bia bi ti se manhen afuaman na oduman nsakina omanfo wo hoda no wo me ye kire wo mo asem nyina ne sa kwamone na eku wonom ene e mai fafuru a poso nti be na age agu mema no so bisisi mu agwa ya sa ya go no ene ase kontobra kaja wode bo ani ani si ohwie ni nyina ya de ha wonom pa te pentenkwa ebo dawru asen company beti wonu asem na nkaja watu ana mobi empani amfi ene o mse odi etoso mienu wo mo san ye no so a eno so amfo papa sa se de o mo kanie o mo bo ntre ne se sa na ebe ko na se Ghana High Authority yumaku ahwe akwantempon so afa mansia wonom so hye wo mo ase empani ntu ana mo bia de a enche wonom eba be kobium na no de ombe kan sa bato oduru ho a mo bi ensi ho wusi ho so oba odi naka be gosi ento aba be bia naka no be fa no hwe esanse om ntimi ntra ho ento ma emebe wi ase na kwa mone no mo namu Ghana ade ne ye cha ye nche pepepe mo musunya bi anye sa de abato de om ne om to nkwanta apai in fact, what can who them special consider? At least they won't say penny for the Rambo. Assembly not try someone may got a account. The MP, yes, MP, MP, would you come over? Who come over to that of food? Let them go grade them. I'm not a sucker camera. Mr. Obiri and say our hospital on him. I also, so is I didn't say. Mother, I tell you, yes, your money account, your twaba, yes, you have to be a driver's work, it's your roadway, you're trying for insurance. I just tell you now. Mother, I tell you, first year was history to say kwa 3 nina ya fuwe efi abrekuma eko ma ya polu e be take be 2 hours asa u be du kon anya kon bibia anya e tese kwa ni patimi faso yes agba so on be share kwa no ma ye who can do anya na u ye ni kaka ka na police abedi u bribe it ya profit road na e ko endu pay for na ni ta wa heavium ye ya ko ta wa ha ye me ko mu blanca sanka ade ye bre unyim na ta u road way so a enye yi omanfo a wonom wo ablekuma ma hia ofuman ana fe oduman nsakina ana wonom etietiamu no sabre akwamani nti omani abede na panimpa wo no
ana ga atoye mansini badwa osi abanam wo ho opani Clementini Lamte Wilkinson ana asemi ba ne to nkra ho mama no sepani enti wa de mote ho amoyeye se kwamoni si omanfo nam no si omunkafra pa mi aminim se ne abrofo kwansini be sa hanan bi wo ho a ni nyina de kowura ablekum ampotem ho enye kura enti ama adwadie ni nyuma nkoso yie omode omontwen hwie bebusumi to so du ba kono mu die ye betwe ni nyina so me mo da mu pron se heaven kwan na me ni nukure ni me kwan de enye nukure da ho anu aka ni kwan ni nye no wo beye 400 and something kilometers around enye ni nyina nye nti afonfo wo mo ama beye na wotwe ni ye ji anu baba sa na me so hu so omanya bre na de ekoso bia so no sineti bia no ye beye hwedwuma da kwan ni na so ye jama contractors ya omo ye hwedwuma na hu se normal delay kakra enti no but this time around captain nyame ya adoma nyame beka ye ho ama yetimi aye this time ni ye da be ya na ya ye kase ko ya so ye sure say November contractor na be ba kwan no so oh so se akwa me kase kra no ye adwuma o na ayi ekwa na omo hu ni sa no ekina omo hu ni sa bio akwamoni amuhunu nei echina ablekumafo muhunu sabium mansini krachi Clementini Lamte Wilkinson nene na otiye no ya twa Kasiebo no so wiase nyina atru ena bi de si wo se yemfa hohoro yensa na ene de wo hwa asa afa hye chese ne se ekosoa ni yenhwe na afa obi a ensa honye fan se be ya yade ahodo a ena mefi ekokofa ba no ebetumi afiri ho na eno ne yehwe nsa hohoro ho emfa soa na Dr. Penny ba ko be kire se eya na ya adwen ye se aduane adidie nko a nso ensa no etumi ye niam ahodo pi sabi empaso agro ya lokodoi aje se omanfo wose se ba ne se yire pa no a na ade no ase wabre no a ensa no etumi du akaginamu wose ba mpaso agro no a nokre niam ekoso mo oba sabi eburu onye feelings no ya na edoso pa ebi wo hwa ne Anobomski Tafro Moskovich na no ne no odi ayosa na yire a ene wotwene nsatea aso wo check akokọ se watoa na ne wodi akọ VRA very romantic area ho de twitwi Chris to face wa na ne chese ne enjoy na Dr. Chese sadi bebre nu ya na yemfumu to be hu an nsa ho fi men chese bi wo wa dati wo yire nyina no wodi yo wasi anya hand washing day no ayedi no eno nso ka hohoro nsa eboa ama eba ne se wonsa no bi opese odi ya ade bi wase ho a wankofa ha obi amro ba ne nti oba bia obi yeso wo yesa ade no a so ne nsa ne hwe ne mawudafu amempene aye fi amempene fi so ade ade be ma there is nothing wrong with that so far as enkofa ham and candle ban say a minor part of the sexual play no but in a seminar the women they be a vanzo self immunity apart from say immunity from the carry infection it will require the acclimatizing so it is a manaka but during that on some need on some way fire is a part of the game men can say you should say and following some if your hands are clean I mean and the human likes it there is nothing wrong with it. Eti Dr. Chese yenhore yensa na entumi emwa ntesa na odi fin no sa enye fine kra ti yatesi monten bi sa omanfo se anye bia edu sa bre no na ebia wa na adwen se wode ne nsa no be ye anye bia wo be so ne nsa na hwe se ho aye fin ana se ho ne eduru ho ya na adwen na nya adwumenti no Only time cry. Only Obashia, Emma, oh, yeah, say, what don't Sako, I say on it, the Wakacho say, or home on Sana, what the Abeshawada. I Wakacho 7 call room. Now, memorial Fukaka. It's just a few of memorial. Now, a few women, the infections, as we wait to see of memorial. It's your best memory infections. This time we call room and sons. It's all kind of my mama and family son call by my call room. If you have to me down, my wife, I mean, no, I mean, yes, CBM, yes, Crampona was in my reaching, and maybe my simple criteria.
metimi go ro me nsambla ansa na my day mabesusom but obi a wa hia na hit and run dey omo ya no mo adwene nye ene mo wa hit and run we shebi da hit and run me shebi da ma me dem saka kan okra na ma didi banku kura na da de kura so fimi anya me hwe then so ba na ne ti da mu dey obe ka cho se masa ko ro nsambla ansa na be adwuma no sabe pepe me hia bebre obi an bi se mbi da dom de omo da ho sa na obutu so da omo so pe no anu no omo nka ne de no na omo dwin ho enya da wo do nsa be hye ase no do ni ma ne se wo do nsa hye ho no de o te ne de obi an bi se bi da ebintum da ebi a atum ne se bi wa oba no wa me ne ko de ma ebi o listen hu bi a mpesa bi a de msa chana me first one me mo refu ebi wa ande was ande on tiase ba so be ka se ko horo sa ne de ebintum da oni oba ehia da e wo mpema wakase before ansa na wo do nsa be hye na sa na no be bi no just we dware ana wa horo nsa da me share bi da me say kama agudie na odo ne energy and the movement na ne agina ya be di odo de nya fe na wo be kire me say menyese any that means na just one nyime ho enti na just wo be ho an wa na ba kwin so pa banku pa o we mi kan bia no odi ani mako hey na o de e be shishi me ho cry da me hey how could you na even ya cry di banku ni wie na o horo nsa na ye na kosom dwonso wie a na ye yi na ni timo de shishi pa leza ko kamaku na nsa ya de bi koso ani aya se be bi sem nhwemo kakra eba e kire se ya survival strategy se moisha strategy se eye strategy benyo untumi enhu de tie ne woni wo ba hia pe na dwe nyina ne se koski no o pe konyo atu tie ne woni no se minim se bi ato da woni oba akodem na bi a wa besra wo na dwe nyina ne se ne mpena no na mo akoda ade akye na wasore na wagya ne kwan wanye ne hwe wo be ka kya na ofo se ho kura ani ho enso bia na wa dwen se wode ho si okronkron wo twen awade ama che se bibia ye fine na eno ne ebisa se adan na ama akoba ne safi se first na nka mema na ya no wo mu demand so se de oba na ba nyina why na dwen straight sa de ne de ubenya the pen drive na ura system unit ma download information na eno ne ya adwen se we bebisa ni ahwe nhwemu kakra e beto dwa kire se akoya se wiase nyina e ka bomu ye wiase ba ko globalization ne bia so enu ntio se ye den yo from the first day they don't have sex na ka me ba ofio kanya me nkwa na me ba me obi kwa na me ba ntimi de wo mu jeje mo homa mema ne de ntimi so mo mu ye cheap na me say me all that I don't have sex no that one it can be possible he say asabi ye ma ashwefo no sebi penipeni mi I say ukwa eni man scan no konta ma na so ma mani bi na aka no sikanti oye ya no me man ni Kofi asiso me ndase bi askanti me do echi ni akoda inya bati mani bi wa mu ya askanti no kan ya no abedi na echi akọ on na akoda nte so bia bia ni so ne bai kra no ba se scan don so eni no do emanu no mu yi wo mo ho ano no ne yesi emisa me man bi reasons ene said ye ya na etie fi say me man kire se aye fododo obetra wa ba bere wa wunya kuno so onti se wisi so no obi ka ba wa kwan ma wo hwe na ya na wa pene wo ko na nsi so okora ma fa no wansi na bibia nto aso because ye ma me mo penso sabre obi betimi de at the same time so no obi wo dem na opiska the system in my head into no we never friend na a person is kind na only na yeda be na okọ from one person to the omani mo ede kada isi amema na so say no so e mana do so mo to bi afa be odi ti be se baba be je sala na be ma na ipe ndo okọ na ja eso be mani de ma so wi at least on be pa bi na she anye bia second bibi serious second girl na bibi sa ni nyina iwunya nya na do na so mema na say no so me name sa de na ye was serious second girl wo me just say onya second girl serious second girl serious second that's the first one your wife and she's serious second the second wife I know what can is I know okay yeah te hono no ya de dawro no ane ya bo na yentumri kan fiare nkyira man kasim ane arehosem ne ane gisem ne asresem asie na no de ne ene sei
we pa ni ahihye no se de yahihye blocks a egu ka mu ne de ko bi plot so akosi dan makoma aduoso num na wonom ade kro no anaja obi posifo ntentente ni hun kan sa ewo ekumpu ano atoy mantem mu mfimfi mantem po mankasi mpotem ho na posifo ko so awi ya wode ba penemrante a wo kro no mu se eye wonom ya se na ye wo dio se die ni o no mo hya se sesa abo ane atwira pa posifo ya bro ma wo mu zampa mrante ne ni abre posi commander won potem ho ye ACP wo wa hene champon ana woni nsem twofo twetwe nkomo e kire mu se obi na yi wo masotire se nkrufo bi ahyewi pa hye no boto pompon makoma duoso enum ahabande hye yi bi wonom de Cote d'Ivoire se wonom de koye aduane o so om de koye nsan se so mo no anu o se so mo koton ne sa men nkrofo ahye wisie no o mu ntimi hunti o mo te sa na jamrante obi afa ne tu koteye ene se o mo koso ade ba krom ho mrante enso se ye o mo dio se senyo o ma pa wono ma bo sa no nuanu mienu ba kon e friend no Elijah Selas onu na obi kan be report o dana na juna se oko honum na o ma bo no gofobia o susu se o mo ni bulldog na esiam my friend bulldog na o ma bo no enunti se police adwuma sitie no se bilisa na ba etwona no asem na sanse wo se ebura semti no e ma okata ma wo de beko hospital now bulldog obabe reporting no o ma me report adie fo mfanche ene no mse ahora faso kakra ahora faso kakra na ye bo made se yensa ebeka ene no na afi di omu pote no yetie bi die ntia ewosi opani abosa na wonsan foforo mu no wonim sandi samanyoko sameka sei empani wonom afrusimpia abato ekoso pese oyi mpanimfo ebeda manyoko na no se de beya frisiampinu aduonu ani aduonu obia tribeye ye ne amanyoko na san beya ban biemu na oba besia baako asabre wasode a woso ro de wono abaginam na waye domfrefo de mamanyoko no maame Anita di soso ene kosi se adwumade na sempa fm so oni se bonzu ngomo twetwem ana ori tudwa se andi sa amanyoko no watran bia to din se propaganda eno no asem no asenye sa nso no waka na afi adane sa no mo sa atan no ho wan kote akoto aba afi de asese de ne friend se ya nkrato communications no se obia wana husuo obia wo se de otie andi sa amanyoko ro propaganda na ye wo mo dia eno no obia de hu wo mo na mo atena ho ama wo mo ane mo nye adwene wa manyose mu apiapia mo ama mo akọ se de na befo mu de bi adai wono de nani anye ho da se sese de ne sanse enam so kwa mankrato ai wa manyoko ni mu no atofom se tim ti wono de frida wo mo hyase so wo mo sese de no abepem ne wo mpene so na sa de bia no kra no wono wadi bi pen edini keke na asesa propaganda and ye year from and say I'm on communication abeshe ho in the propaganda secretary is a communication officer e dini keke na change officer name change no affect operation of our secretariat no make me a cultural say because onim adwuma bia ne spiritual aspect of it and vima nipa didi say fra kwaku na nunti no opponent be push wa mo change within akoye na akua have effect on you. Oh. Yes, man, that's what I believe in. That's what I believe. Yes. Maybe I can't try and crawl for somebody and can go back. Because he to me, my opponent. Yes. Oh, yes, and I'm not just only identity. Because unim say Sabio obi kansa why say na de bi o kan ho say bibi papa bi wo ba bi nti no repeat ade no what I say enti no me to me ni de me nya yanke ko back but party no are taking a decision awie Mame Anita di soso wono no freedom na de mamma chiro beye dwam trenia be de chiro otoso mienu eno achi sa bre de wo se wono obepre so beye dom frefo de mamma nyuku no nene na wote no Yatra Kasiebo no so Adom 106.3 FM enwumre no nsia Kasiebo enche be kwa asante mantemu na emom se wopese wonyi cha wohia immune booster beboa wo amwanyi ache ne din eyekoa FS COAFS wonya bi na wonom a ebo ho ban fi yade ahodo pinu aho wonim obi a wo yade bia ye kwa nkora pe bi fama no na wonom wono a be hya ase abone nsa no yie mi ho aduro ntem anka
Chese Sierra Leone ene amama ya hudo sedo mwetu aguso no na Ghana ya janu omode kwa saa kwa je wodi ene ya na numbi wo yare ahia bi won yare ahia bi na wo bedi ho adanse Center of Awareness wo mun krabata Green Hand Junction North Kaneshi hono a udru ho bonsa Center of Awareness omoda no ho benya bi ewo ho sanso ena joy from abronsen opposite pe kokomlemle mo ewo ho a eho nso ubenya bi ewo ho biribia wutwam bia 24/7 sanso ena akuheba ewo kuntunsi bus stop Apostolic asoda nanim ho a eho nso ubenya bi ewo ho na MTN se menka nche se bra na be kan ho na New World no yeguso a chese ne ye chirem ni ya trem ni ya ma obi feeling network papa MTN they say the idea about dial star 120 hasha o check your points no ahunu say mobile money no awo send no points awo build no e betumi am wawe ne iPhone Samsung ana say achede ahodo no de he e na obetumi enya bi ko na use MTN ne ya na enije entumi emransa na bekwa asante mantemu no yemfa asasemi na afi yentufa enko asante mantama enkroku se de atienie Dr. Ben Nuakon e de atodwa se nanu fie da se obeka ya edi nkomo bi ema nkomo e ba ye no e kire se so bi edi kosua ne titiri de ache no a ye posen kire se enyenyenye not Dr. kire se ewom se kosua nka wo no a ye chen de ache ne de nanso no eno nkire se kosua eni eniema pa ewo mu a eni nti omanfo enya kosua di wose kosua ye pa na enye posen said ye na enchemu no eba no wono nso school wakọ eni nimim dia wo no ente sa akra but I don't care. Ubo, let me be out in Trinidad and Vika Prayer, and no one cripple. Well, as I look up for our Kalima, the Bella, you could fight me in a best fan. Only is I'm an album from my friend. It is album from my friend, a self cholesterol woman, and my name is a hydro. There's supposed to be what I want for NUSC and one more as I channel. Because this young man can say you could fuck him in a dorsal, so I didn't in a dorsal. These are the hour and I can't watch here. Don't know how they are adults will be brave. Aniti na dok nchemu no se kosua no sasade no do so ho bebre no wa na ya ne hadwe ba wonu ase e korete pa na wo chekura na nwa no enye bebre ya na eye na wo chese wonu eye chen se obechi eno achi no wo kire se ye bisa ne se na se nkokora na hia na se mrante na hia kosua hwan na ohia kosua kosua no ma obia na ni de die na ya na efese de hwemi kakra kosua eye aduane a the protein content no and when you bring measure the protein content and I'm putting nutrients and so in the nutrients no stroke come on the protein here okay and here because you need to 89% and here the protein content but to kusia and kusia Tikosua de eye pa na no ne yebo wura manim do ma henkro onim se Ghana de ope kosua pa headquarters no the whole Ghana kosua do ma bebre any president Emma Ghana Poultry Farmers Association edin komo no wo say hey sa wo hwa mama ya hodo sa de wiase eso o man Ghana kosua mu a enwanwa ebisa Ghana kosua no ehwemu kire se eno enuane nura ewo mu any protein nura ewo mu no kamia se eya do so achen obia ede a esan ye papa ene enam nuane pa eya wo mo ede mankokọ no na de mu kusia ahodi wo pa kusia e ma e abontin ye nuane bi tse ebro emisia ende fua mankokọ na mo mutimi kusia na ye obi o ha ye khani ina akokọ wo mu ebudi ye de eguma mbe cross wo mu but the data table media ekopona the idea akokona but so nita na e ba de detail na so obesa cross na ebia 60% of the feed so I should be 20% my money feed brand media mawo ntikosia de yenfa eneme bia ebe hani pepiano from enam se nita na e ba de tikosia nti Nanya sa asam no eno no enti ane ekosua no yenkwedi na
nhwemu a eba HSA eye correct pa president Emma Ghana Poultry Farmers Association and what say what they ninchimu ede eba no say ye pa Ghana Poultry Farmers Association wo say kusuano eye titu de aye no Ghana ha no correct tieni onye bia na wa enjoy kusuya nwumere se onye bia nya bad kra yen cross over na yen call insure studio na yene yenua nana awuku danchembo aka ho yen call insure studio no omiem ho emfa ma yen ansam ayansa ka e kire se lori akwanhia ma ne ho so e wasantemantem ekọ animu Minia uku otienka obesom ewo insure studio na arehosemi wache yen said the statistics no esitie fi masomo ewa asantemantam hen kro kumasi ha Wamusu mupa yene regional manager Owura Samuel Oben Asiama Edinkomo amwa chechre baby akwa kudu. So far from January to September here, Afimwa, Enyaka Kwensha 2,924 was antimantem Hankwa. What the total last year, I couldn't bear 14%. Last year, no, so many 1,679. Car Ahodwo 2,970. And Enyakwensh, was our Quenshemo. Nasa cars do one move 42%. A private cars. And they move 44% your commercial vehicles. Make a commercial vehicles as a trotro for no taxi. And buses are VIP. For no OE for no and 13% no ye tricycles moto abobo ya the friend Mahama Kambu no 13% na o the last year na motorcycle for no so kese ba fi mu no as motorcycle no abobo ya no tricycle no ekonanim tinedu pempen so o say broni beka se streamline o madwuma na wo ye no Woyo wamanenso an wasade to dwa ekire mu se no krani sa wo hwe de ekona ehu na arehosam sa ka abo amanfo wa santemantam ya na eno so akosoro pa manipa dodo na atwa na ewo ense do wase akwanhia obo so nyina no dodo na esi memenda ene kwasi adanto hu ne se dodo na wo mkwa yie no mo ba entampa ne ade obu onso no wabre obu onso sabi ne watwa kakra enti sanka obema na tete na ni so ansa ne bia waforo ne hyen afiri asantemantam akọ enkran no wase mesa akọ ebekwa akọ wiase no akọ akoto hu agu ewo kwan mu within Kumasi no more award contract to some contractors or more upgrading your roads no more upgrading road na enko yese igu kwan so ko town kwa na igu ko town no ni Sunday zebra crossing baby o say Daniel ke dia to road sign baby esi na ke sign dia si ho ye hwe ma contractor no enye kwan no kwan keke enja road sign no any zebra crossing o say de to so ko se kwan no yanya maka kwan nipa 580 na car bo mo akwanhia ya mebobo so bebe no nipa 286 na fama hwiro mo kwan etimo nya hwe kwan otika mu wafa car ko be bi na driver na bre driver no so bia wano monsa o se driver no se bi oye bibia enfata entra mu din kan wano nto obu so a private car no team wakoye ofinkran be ye Kumasi obedu Kumasi no be so osan dan ho na konkran e bia wa bre wano monsa ka ho afi okọ back to Accra no akonya car kwensha because wano monsa and wa bre accident be na see Saturday and Sunday Wori ani ese ne commercial drivers nkodi nkomani emuso musa anya bia de akoni asantemantam ayehu enti mo hweye wokwan so na mse buoi asisi ade economy ne moye den panty spare part ne boye den enti yakoni anya ajakodwo bia ne de ahye ka na se ne ye ne kakra ka na ni tua pasa ne tai awia manaka na bia no wokwa na atwufom se twio na so se me de mo ba kodu bekwa kwa wiase no wafoma nkwan kodu enti aba ne hwe na spare part no wonte ne bo no so na ne bo ne enko efom afenso ba asantemantam ya ni potos bia ma ho nkwa ne wo Oni oba nam no wayira na nko police station ko bisa o de kohwe man ho bi mu ko no ochem e wo kwan no mu enti saban etenani no yesa ne ma na ne so beboa
Ma road accident na dos no be brena e cast no spare parts de na no the board din this is system ni mo ai din nipa no otwa de na no manage ya kra we don say otwa no kra nye den enye no na so me de kwaba o be me de kwaba no ko blast tire den o kwam na ko accident die den about the rest of my spare parts no hene mla fon nye den man Ashanti region Kumasi ya say ko bebi abefa bia Mackenzie ni ho so bi edi inale ma onim so di inale ma na outer onim Mackenzie ni a paper and a potholes doso and they say a man who bebi abefa bia man who down ko shefi to take ba be say ko ragajan share potholes ko and a man accident ba. Let's say sentimental had ya kwan ne de nukrani eye not capital not and a tattoo ni na de aka ne de red pen atwitwa twetwa mafisa nye ene ti sempanfo afefi o mani na o mantimi anya kwan ne ye amayen na asankafo so road markings ahodo a ye kan se o ye ye kwan no manye ne na asankafo so amfe o mani ho amfa hwe amane ma nkon kan de ne akanhia beba de esewani se o ka kire bro nyamusu na ebai ene te behia se Ghana ye nyina beso mu ye ni ahwe ama no asi abre ase Nana awuku denchembo enemi de haye nshira 104.5 asante mantama hinkro kumase ene butuo enkran adom anafenso asempa musomu ewo ho emame memama yada se nana awuku yasom se nana yetu mrika fa yas two face adaroma yade adom trotro ena etwa so sabre yenkona Mubarak Yakubu wonfa ensem no emayen Adom toto ramram ker namne ada passenger sen beka sana fine pa sama futi sama futi adia ku iya ku enia Yakubu baby adrisum masum Adom FM. Correct. Kofi Adomah Nwanwanii no mabon ne keta gaza fisa ke dia na trem woni ma da traffic na edi mu na se wani esa ka tedi ma. Mbaja FM chas. Nwaje. Yo me dase. Adom fo nyame hira mo. First na metia na me ka nya true bad. Na me tia mu de ma hu say true. Kakra me kan ye police fo no. Amu se amu fa entietia fo ne kan ho. Ye do mo asepa keye Ukoye na ko biba ne etia ni ntini amfa ye enti mesra ban asa sadwin we ya bade a omo fa ye na ye nso ye kuta experience bitima ye adwuma no ya da mase Mr. Frame Kujo and the Kaka mechanics are over asem no me madam be ono de odidi a onro ne sa ko kan se de odi haji ba krabola kale kuno enti me hwe ni e na mo amo kan ni mo ka se o ko ba no a e so hwe no ahoro ba mo anka after asem no Oko we say do ha na mu yefu pa do we say anu ahoro nta ya pa me da ma My friend this mo Matani America afa ni adi so e kan no propaganda ne for mo ye den propaganda ne de mo na da mo so say jollof to be den kura gari de obeto no nti ni America propaganda ne de for mo ye den propaganda na ne be frem ni America twa to ye driver for no ye be frem o mo na mo kwan no so a o kita ka ni na over speed na de no mo nya na na be ya accident no e be ko for me da ma se ya toothpaste adaro na ne Kofi awe Mubarak entia ne Mubarak de ne trotro no aba wie yenko yanim Yenika potibia ya fro Yenika na mebia trotro bia yetimi fudin komo Adom trotro ne kofrudi nkomo no yeguso Kasiebo no cowbell gold anom ne emu edu pa wonom ahunu say yes our body emu edu da yemu che our milk no na we no very exciting ye de niema pi no a de ahyehye mu a ema ne ye de na mu san pi ti wonya breakfast papa pomasido for cowbell no kopa ni bi nenom na beboa wo na wo ye trotro driver Mr. Obiri filling station bi a total filling station also pe fuel oto a wabeka ho ye troxy member club no yate no na we ne ye ma card bi obetumi de ato fuel biri bia ubenya fuel dodo a chen say odi sika nkasa eto ti say ya bobo ya praja in fact anything that use fuel bra na bra beto true trotro no oh wabeka ho ye be chewa niam ahodo pi no anso ewom and a Vodafone smart business no yeguso
gusopa na Vodafone de said the aka no so wopese business no e fa internet ho e fa online ni bibia emails digital marketing bibia pomodia na enroll Vodafone smart business obetumi afren 0302 334040 na ye no eni nkomo na yemfexe maw na eni je ntumi mra Vodafone one CB men adaroma the voice of the day ebema enche kra CB men nso de wojon so a uhunu se jonso no straight bibia nsi ne kwan se ekwani twu oye oba nso a CB women be siesie ahemfie ho fine ama bibia ho atumi atowa wonya problem bia yeguso Kasiebo num se ba ne se ohia power Kingdom Ginseng Power Capsules ne be ma mema no e ma ne nyina osisi ukotodwe oba bia ohia Kingdom Ginseng Power Capsules ena e ma no se opese o under canoe ho no to kura ba wese no apaya boy no black hole of Kokuta pese ye fine na mu ye kwabo correct o comments sa unye pin bia wo mu a ohia fresh lady capsules we ne ye mene nanso e koba ase ho be sie ho fine e ma unye pin bia fresh lady capsules pebi na entumi emwa e na tabia e ba miss malaria ene wo kopa on don't worry pebi na bobi na wonum bia be hunu se be yi malaria na free wa ma yi ni nyina ayeyi ene your voice of the day ene dey twice yi me papa na dance dino me di ni tietiem na eye timi ayeyi pamuto adano ayi dano na me kokrom senka me koyeyi ti me gusa mi yana obi frame se ayi na ewo mi fie kono ayayi bana me so mi phone credit no ayayi nti me yama bi senka me iska nanka makotobi ti me toya me frame bana mkatense onya yina onya yin fankosi ayi ho nti yayi sana me yase mi twaka kwanwan ayi bi afechiri kwa yayi ti na me yayi sana me dafem ti me dafem ma se me na ayayi papa tese me dwenwa me ntia ayayi sana me fresh sofo se me na ayayi nti abra me ne me bana kasa me twa kwanin na ayayi ti ayayi sana na me na ne yayi ti sofo se me fa me santo me na ne so no nyai ti o busu yayi sana mu se ayibi ayayi tese Christopher enyamia sum no tasio mu se me o sha so ya mu se ya kwa mu se me nanu asan yayi ti me dru fie me ka kire me ban se ayi ene siye na enyame adoma ene maba sorry na wo se me yayi ede rade ase aseda ene ayiye na me de ema onyankopon se wa yayi ama me ayayi amen. Say no. Coded language we no. Already no wada na sintu on person obi abehu ana say. Akwa bi o habandi hie bi na o hie na. Say okowia. Ti ba okowia na da ba okowia no so ko fa no say o ye ya wonya yi. Obi ye ya ro ya yi. Say ye okowia. Ani bia na ato no tumo say de o kan nyina ye yi. I just say on pese adene be ye. Nyame adom ne nan so. E say aye nti hunu ayi ko opeso ka. Kasiebo adebre wanwumre no aha ena ye de ebesi ya de kase ebrel eyeme. Kofi Adomah Nwanwanii na nankra tro hene the one. Anwumre mene. Obiri Yeboah Fentemfrem. Nemom hwene so se opese ohoto ntemu a wodo ani akiremu e wa Grace Homeopathic Clinic e be hwe waboa na wawie no ka na wabɔ no na kyese emu half pe e na betua de aka ne de ne ya yi na kyese na yi na ne ade a yari awie agudi ho nsem sports omba yi na omba sese omba be yi ti William Mike Willie why yi
Yeah, clear. Abehu. Maybe